Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ngitake ngithathe leli thuba ngiphinde ngibuye emva kwesikhashana. Nyamalele ngenxa yebhizi ebenginayo. Ngitake ngibuye siphinde sikhulume yona lenzuka ayikeyi yobuNazaretha noShembe. Ukuze umhlaba wazi uhlale wazi ukuthi uShembe ngubani, ubuNazaretha buyini. Ngizokhumbula ukuthi ey'khathini ey'phambilini excuse me, ngeke ngachaza kabanzi ngokuthi ubuNazaretha basunguleka kanjani. Ngaphinde ngachaza ukuthi ubudlelwano bobuNazaretha noShembe baqhamuka kanjani. Njengoba-ke ngasho ukuthi uNkulunkulu wathi mayethuma uShembe ukuthi azomvusela ubuNazaretha lapha e-Afrika noma lapha emhlabeni obasebulewe umbuso wamaRoma. Sikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu buyinhliziyo kaNkulunkulu, buseduze kakhulu nenhliziyo yakhe. Uma noma kuba khona umuntu oyedwa noma ababili abathatha isifungo sobuNazaretha, uNkulunkulu uyathokoza ezulwini. Besithathe leso sifungo ngokweqiniso, bengasithathi leso sifungo ngokokuphapha lokhu osekukhona manje emhlabeni. Abantu sebenza izinto ngodumo. uNkulunkulu uyayithokoza ezulwini. Afise ukuthi umhlaba sengathi wonke ungathatha lesi sifungo ukuze uNkulunkulu aphinde ehlise izibusiso noma aphinde afeze isethembiso asethembisayo. Ukuthi uma abantu bebuyela kuye begcina imiyalo yakhe, uyokwehla ezulwini azofeza izifiso zabo. Njengoba esho encwadini ey'Kronike zesibili, ngithi ku-verse 14 kanje, ukuthi lapho ngivala izulu ngithumela nesikhonyane, kodwa abantu bami uma bebuyela kimi bebheka ubuso bami, ngiyozwa ngisezulwini ngize kubo. Namanje-ke njengoba ngithi-ke uNkulunkulu wathi ethuma uShembe ukuthi azovusa ubuNazaretha lapha e-Afrika, ikakhulukazi endlini yakwaZulu, okuyiyona ayekhethile uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Sokhumbula ukuthi kwaZulu isizwe sokuqala esaba organized, if ngalibeka kanjalo, ngesikhathi sibunjwa inkosi uShaka esihlanganisa siba isizwe sisodwa. Lokho mawubuka akuzenzakalanga, kodwa uNkulunkulu wayelungisa i-foundation yokuthi alethe ubukhosi bakhe emhlabeni ngaleso sizwe sakwaZulu. Mhlawumbe ngakho saze sabizwa ngokuthi sakwaZulu, ngoba kwakufanele kusona kufikele umbuso wasezulwini. Kodwa-ke angikho lapho, ngila ekuthenini uNkulunkulu ngesikhathi esungula noma ekhanda ibandla lakhe, akha ibandla lakhe ngesizwe sama-Israyeli, wayephathele yena sona isizwe leso. Kwahamba isizwe sama-Israyeli, uNkulunkulu wasibekela inkosi, or nizothi amakhosi, ukuba asibuse. Lawo makhosi ngokaNkulunkulu kwakufanele abuse ngokomthetho wakhe uNkulunkulu, njengoba sabona inkosi uDavide enza, okwaba yona nkosi yokuqala eyabekwa ngentando kaNkulunkulu, ngoba uSawuli wabekwa ngentando yabantu, kodwa uDavide wabekwa ngokwentando kaNkulunkulu. Siyalwazi-ke udaba lokugcotshwa kaDavide ukuthi wagcotshwa kanjani, nokuphucwa kaSawuli ubukhosi. Indaba-ke mhlawumbe engaxoxwa ngelinye ilanga leyo. Kodwa bengiqonde kuyona leyo bukhosi ukuthi uNkulunkulu wabe sesungula ubukhosi kuleli bandla lakhe.
ukuthi ibandla lakhe libe nenkosi okuyiyona eliholayo futhi leyo nkosi ibe umpristi. Ngizothi umpristi ngoba uDavide wayengeyiyo nje inkosi kuphela, kodwa wayeyinkosi futhi engumpristi ephethwe izwi likaNkulunkulu. Ngeke ngithi wayewumprofeti ngoba bekhona abaprofeti ngesikhathi sikaDavide, kodwa ngizothi wayewumpristi ngoba wayengeyiyo inkosi kuphela. Wayeyinkosi plus lochatha ayenawo, ingakho wabhala amahubo amaningi kangaka epraise uNkulunkulu. Kodwa-ke uDavide azoba inkosi nje aqalanga lapho. Kuqale laphaya uJakobe ebusisa abantwana bakhe. Sokhumbula ukuthi uJakobe wayenabantwana abadala abawu-4, the first 4 wamadodana kaJakobe. Kwakukhona uRubeni, kukhona uSimiyoni, kukhona uLevi, kukhona uJuda. Wathi mase esekhulile uJakobe sekufika isikhathi sokuthi abe ifa, wabe sewabiza lamadodana akhe, ikakhulukazi lawa madala okuyiwona okukhulunywa ngawo. Ngiyabona amancane njengoba ewu-12 nje, kodwa kulawa madala wabe sewabiza ewabela izabelo eziwafaneleyo. Indodana yakhe endala uyibiza ngezibulo, akambizi ngenkosana, umbiza ngezibulo. Uthi wena Rubeni wezibulo lami, ungamandla ami. Ilapha ayibona khona ukuthi naye umuntu, uyindoda, ngokuba azale uRubeni. Uthi kodwa akamabeli ubukhosana nakube izibulo, kodwa akamabeli ubukhosana ngesenzo asenzayo esamcunula uyise, saze samenza wamphuca ubukhosana bakhe bokuthi unguyizibulo lakhe. Siyazi ukuthi imvamisa esintwini noma nje generally ukuthi imvamisa ingane yokuqala yomfana yendoda iba yizibulo, no iba inkosana, ngisho njalo ngathi izibulo ngoba kungenzeka izibulo kube intombazana, kodwa ingane yomfana yokuqala iba kulindeleke ukuthi ibe inkosana kayise. Kodwa la siyamthola uJakobe emephuca ilungelo lobukhosana, emshiya nelungelo lobuzibulo ngenxa yesenzo asenzayo uRubeni esacunula uyise. Ubukhosana loba akabunikanga indodana yakhe yesibili uSimiyoni, futhi akabunikanga indodana yakhe yesithathu okuLevi, ngoba nabo khona izenzo abazenza ezamcunula uyise, wabadela, wababona bengabufanele ubukhosana. Kodwa wathatha ubukhosana wabunika indodana yakhe yesine uJuda. Wayesethi, wena Juda uzoba ingonyama ezobhonga, nabafowenu bayokukhothamela. Intonga yobukhosi ayisoze yaphuma esandleni sakho. Mayifunda leyo ncwadi khona kuGenesis 42, lapho uJakobe ekhipha khona izibusiso ebusisa amadodana akhe. Uthi ubukhosi buka-Israyeli buyoba sendlini kaJuda kuze kube phakade. Nangempela-ke uDavide okuyena nkosi yabekwa uNkulunkulu wayengowendlu kaJuda. Siyazi ukuthi uSawuli wayengekho wayengaphuma endlini kaJuda,
kodwa wayengabekwa uNkulunkulu, wayebekwe ngenxa yabantu. Ingakho uNkulunkulu wagcina eyisola ukuthi umbekeleni uSawuli wamenza inkosi. Wayesemephuca ubukhosi esaphila uSawuli, wabunika uDavidi osesizukulwaneni noma kulibo lukaJuda. Siyazi ukuthi wonke amakhosi akwaJuda abe seba ulibo likaDavidi. Wonke amakhosi akwaJuda abe seba ulibo likaDavidi. Ngisho uJese phela uqobo lwakhe waba solibeni likaDavidi. Ngiqonde phi ngale nkulumo? Ngiqonde ekuthenini uNkulunkulu uma ngabe efuna ukwenza into yakhe, uyamkhetha umuntu, amenze lowo muntu abe namandla noma abe inkosi yaleyo msebenzi wakhe. Angikubeke kanjalo. Ambeka abe inkosi yalowo msebenzi wakhe. Njoba ngisho ukuthi ke uIsrayeli wayengeseyisona nje isizwe kuphela, kodwa uIsrayeli wayeseyigugu likaNkulunkulu. Israyeli wayeseyilibandla likaNkulunkulu. Ingakho wayehlala libekela abaprofeti ukuze abaprofeti baligade, balilawule, balikhumbuze indlela kaNkulunkulu. Ngoba ilona sampula nje lokuthi uma uwumntwana kaNkulunkulu ufanele uphile kanjani. Ileyo nto eyenzeka esizweni sika-Israyeli, ukuthi isizwe sika-Israyeli sibe yibandla likaNkulunkulu. So ke ngifuna ukuthi ke la, njengoba uNkulunkulu wenza ubukhosi, wayesebanika ngisho ubungcwele. Ubungcwele ke ngangabuchaza ukuthi ukuzehlukanisela uNkulunkulu, ukuthi khona izinto abangeke bazenze ngenxa ukuthi sebembethwe ilento yokuthi sebengcwele, sengabantu bakaNkulunkulu. Khona izinto ezenziwe emhlabeni abangeke besakwazi ukuzenza. Kunezinto ezidliwe emhlabeni abangeke besakwazi ukuzidla bona njengoba bengabantwana bakaNkulunkulu. Sekuney'nsuku ey'thile okufanele bayihloniphe engahlonishwa umhlaba ngoba bona sebengabantwana bakaNkulunkulu. So ke wabembathisa lobo bungcwele. Manje ubungcwele ke buyagadwa, kufanele kube khona umuntu obugadayo ubungcwele, abe yiliso lobungcwele. Ingakho wayebeka amakhosi, ingakho wayebeka abaprofeti ukuze beligade, balungise, bagade ubungcwele. So ke nangesikhathi ke uNkulunkulu uNazarethe emva kokubulawa amaRoma esebuvusa lapha eAfrika ngoShembe, uNkulunkulu usebenzisa the same model yokuthi uShembe alethe uShembe njengomprofeti, umqalo walokho kuhamba, amlethe emhlabeni, amnika amandla obuprofeti, amnike namandla acisha lingane nawabuNkulunkulu ngokwezenzo ayezenza. Abantu ababengadideka bethi lokhu uNkulunkulu kuphela wayengakwenza, ngoba emhlabeni bengaze bambone umprofeti, bengaze bambone umuntu enza izinto ezinje ezinobuNkulunkulu. So ke ingakho uShembe wamnika lokho, lawo mandla. Uma efika uShembe kulelizwe laseNatali ezoshumayela lobuNazarethe, wafika wazethula kubantu njengesikhonzi sikaNkulunkulu, njengenceku kaNkulunkulu. Akazayibize ngenye into, akazasho ukuthi uNkulunkulu, akazasho ukuthi umprofeti, kodwa nje wathi uyinceku kaNkulunkulu, uyisithunywa sikaNkulunkulu. Isithunywa nenceku into eyodwa ngoba it's a messenger. Iyona ndlela leyo azethula ngayo kubantu uma ngabe shumayelela ivangeli, ukuthi yena uyinceku kaNkulunkulu, yena wesithunywa sikaNkulunkulu, ubizelwe
ukuthi azobuyisa abantu ezindleleni zokweduka emyalweni kaNkuluNkulu kuze babuyele emthethweni kaNkuluNkulu ukuze uNkulunkulu aphinde abuyise ubukhosi bakhe lapha emhlabeni njengoba wayebulethile ngoJesu. Siyakhumbula ukuthi uJesu wathi abantu bethandaza bathi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike emhlabeni njengaba unjalo ezulwini. Ukuthi uNkulunkulu wayefisa ukuletha umbuso wakhe emhlabeni, kodwa umbuso wakhe ozofika emhlabeni uNkulunkulu wawuzofikela kubantu abangcwele. Babe ngasekho abantu abangcwele ushembe engakafiki, ngoba abantu base bebulawe umbuso wamaRoma waze wakhanda inkolo yawo. Umbuso wamaRoma eyayiphikisana nenkolo kaNkulunkulu. Siyazi ukuthi kunezinqumo ezathathwa ababusi bamaRoma ukuqeda nje ngenkolo yamaJuda, ngenkolo kaNkulunkulu. Inkolo yamaJuda wayeyinkolo kaNkulunkulu kodwa bayibiza ngokuthi inkolo yamaJuda. Le nkolo kaNkulunkulu kwakuwuNazaretha. Igama lenkolo kaNkulunkulu kwakuwuNazaretha, ukuthi babethatha insindiso yokuthatha isifungo sobuNazaretha. AmaRoma athi esuka-ke ayisekhande yawo insindiso, athi kuzoba nensindiso ezoba based kuJesu abasebeyikhandele yena. So-ke ngifuna ukuthi-ke ngesikhathi uShembe efika la nalawo mandla obuprofeti ephendula abantu ebabuyisela endleleni kaNkulunkulu, wayeyinceku kaNkulunkulu. Wathi wakha umbuso kaNkulunkulu emhlabeni. Umbuso kaNkulunkulu kufanele ube nenkosi. Umbuso nje kaNkulunkulu kufanele ube nenkosi ezowubusa lowo mbuso elapha emhlabeni, ngoba ezulwini ikhona inkosi yakhona uNkulunkulu. Kodwa lapha emhlabeni njengoba wayekhona uDavid, njengoba bayekhona onke amakhosi, ekugcineni kwafika uJesu ethi uNkulunkulu uzovusa ngaye ubukhosi bukaDavid. Ngebhadi-ke abantu bakubo bangayi-understanda leyo nto, bambulala engakahlali esihlalweni sikaDavid. Uma ufunda iy'ncwadi zabaprofethi ey'profetha ngoJesu, zayikhuluma ukuthi uyovuka ihlumela esiqwini sikaDavide esiyobuyisa abantu bonke laba abahlakazekile abama-Israyeli babuyele embusweni kaNkulunkulu. Kodwa-ke akubange kwenzeke ngoba basheshe bambulala, bembulalela uthi uyinkosi yabaJuda, bamdayisa kumaRoma. So-ke uma ngabe esebuthutha ebuletha la e-Afrika, nakube vele i-Middle East la kwakunoJesu khona ngaleso sikhathi, ngokusho komlando kwakuvele kuyingxenye ye-Afrika, kodwa-ke uNkulunkulu wabe seyiletha la eMzansi ne-Afrika, esizweni sakwaZulu ubukhosi, ukuthi azobuvusa khona ubukhosi bukaShembe. Yingakho uShembe wathi mayefika kuqale wayo-introduce emakhosini, inkosini yakwaZulu eyayikhona ngaleso sikhathi ukuthi ufikile ngoba ubukhosi ayefika nabo buzokwenza umbuso kaNkulunkulu emhlabeni babuzoba nendida uma ngabe bungachazelwanga kahle ubukhosi obabukhona ngaleso sikhathi. Kwakuzokwenzeka lento eyenzeka kuJesu, ukuthi bambulale uthi uyinkosi phezu kwenye inkosi, kanti uyinkosi yombuso wasezulwini, hhayi umbuso wasemhlabeni. Manje-ke uShembe, ngoba engifisa nje ukuthi kube isihloko salokho ukuthi kungani uShembe eyinkosi yamaNazaretha. Kungani uShembe kuthiwa uyinkosi yamaNazaretha?
Yonke lento engikhuluma before ibilidela kulokho ukuthi kufika kanjani ekuthenini uShembe kuthiwa inkosi yamaNazaretha. Njengoba sengishilo ukuthi uShembe umqalo wendlela wathi yena uyinceku yenkosi. Akashongo ukuthi uyinkosi. Wathi uyinceku yenkosi. Uze uzobuyisa abantu kedukweni kwabo ebabuyisele embusweni kaNkuluNkulu. Shuthi njengoJohane owabhaphathisa abantu ebabhaphathisela ukuthi bangene embusweni kaNkuluNkulu. So ke uthi kuShembene uyinceku yenkosi kodwa iyeza inkosi. Ilokho uShembe akushoyo wathi iyeza inkosi ezoba inkosi yalombuso esengiwenzileyo. Waze wathi kumaNazaretha ayesekho naso sikhathi uma ngabe kukhona ekushintshayo kwengikwenzileyo ningayiphazamisi ningayiphikisi ngoba mina njengomakoti ozokwendlalela umyeni ngoba iyeza inkosi yalokhu kuhamba. Nangempela umqalo wendlela wathi mehamba esezohamba emhlabeni wathi useyibonile inkosi inhle kangaka inkosi yethu maNazaretha. Amehla kaphathelwana ngabe nginiphathele nayibona nani. Ukhuluma ke ngenkosi ngowalandela emva kwakhe ngoba yena lo walandela emva kwakhe wabe sebizwa ngenkosi yamaNazaretha ngoba kwasho umqalo wendlela ukuthi iyeza inkosi iyona esizohlala kulesi sihlalo. Ingakho ngisho isihlalo sakhe esezohamba emhlabeni 1934 wehle esihlalweni wathi inkosi siyasifuna isihlalo sayo angisafanele ukuhlala kusona. Base bemenzela umqamelo ke la ezohlala khona njoba kuye ukuthi mawungena kuzongena isonto lapho abantu bebone kungena umqamelo. Wasuka ngaleso sikhathi sikababamkhulu osikamqalo wendlela ukuthi ethi akasakwazi ukuhlala esihlalweni ngoba inkosi sikhona. Inkosi owumnikazi walesihlalo yena ebezoyilungiselela ukuthi izoba unkosi yombuso kwasezulwini. Esho ke inkosi yesibili, esho ke umholi wesibili okwaba indodana yakhe umqalo wendlela. Indodana yakhe ke yabe sibizwa ngokuthi inkosi ilanga. Ngike ngachaza ke ngaphambilini ukuthi kungani kwakuthiwe yilanga. Akuzokuphinda lokho. Kodwa ke kwabe sekuba inkosi inkosi ilanga eyindodana yakhe yesibili. Akubanga ubukhosi noma ubukhosana bakhe ubamkhulu njengoJakobe akabunikanga izibulo lakhe noma akabunikanga indodana yakhe endala kodwa wabunika indodana yakhe yesibili. Wabunika indodana yakhe yesibili ngezizathu zakheke ubabamkhulu ukuthi iyona ezoba inkosi yamaNazaretha. Yona yedwa eyinganeni kababamkhulu owabizwa ngenkosi. Izibulo lakhe noma ngithi omdala wakhe akabanga inkosi nomncane wakhe akabanga inkosi kodwa inkosi kwaba ilo wesibili owathi iyeza inkosi engithumileyo ukube ngizoyilungiselela. Baqhamuka kanjalo ke igama lokuthi uShembe uyinkosi yamaNazaretha ngokube uNkulunkulu wathi ungizovusa umbuso wami emhlabeni. Ngizovusa ngawe Shembe, hamba kwenze uthi uShembe mina ngiyinceku ngizokwendlalela ngizothunywa ukuzolungiselela inkosi umbuso wayo wasezulwini olapha emhlabeni. Iyeza ke inkosi okuyiyona ezohlala kulesi sihlalo ibe inkosi yamaNazaretha. Siyazi ke ukuthi ke inkosi ilanga ke ifikile ke
yahlala esihlalweni. Ithe isihleli esihlalweni inkosi ilanga yayisithi, cha, emhlabeni inkosi izala inkosi. Awukwazi ukuba inkosi ubaba wakho bengeyona inkosi. Ngakho-ke ubaba, esho ubaba mkhulu, ube inkosi yasekuphakameni. Ubaba ube inkosi yasekuphakameni. Ngoba ngeke mina ngiba inkosi ngingazalwa inkosi. Kusho-ke inkosi ilanga elangena emva kababa mkhulu. So-ke kulobu buNazaretha-ke kungakho esihlalweni kuhlala umntwana wenkosi, ngoba inkosi izala inkosi. Ngoba kusho inkosi ilanga yathi angikwazi ukuba inkosi ubaba ubengeyona inkosi. So njengoba inkosi yamaNazaretha ubaba mkhulu wayengeyona inkosi ngokusho kwakhe. Inkosi kuwumqalo kuyinkosi ilanga owathi uzoyilungiselela. Kodwa yona self ingathonyiwe uyise yayisibonela yonke cha inkosi izala inkosi, angikwazi ukuba inkosi ngingazalwa inkosi. Okusho ukuthi ubaba ube inkosi yasekuphakameni. Mina njengoba ngiyinkosi yamaNazaretha, ubaba ube inkosi yasekuphakameni. Makuthiwa inkosi yasekuphakameni kushiwo umqalo wendlela, kushiwo uBhombela, kushiwo ubaba omkhulu ukuthi inkosi yasekuphakameni. Ngoba waqanjwa indodana yakhe eyangena emva kwakhe, le athi uzoyilungiselela ukuthi ithathe isihlalo sayo ebimthume ukuthi azosilungisa ukuze ifike isihlalo sesilungile. Qhamuka lapho ukuthi inkosi yombuso kaNkulunkulu osemhlabeni. Lo mbuso lo uJesu owakuthiwa uzoba inkosi yawo. Ngoba noJesu wayezoba inkosi yamaNazaretha. Kwakuzoba inkosi yama-Israyeli. Inkosi yama-Israyeli okuyinkosi yamaNazaretha, ngoba ama-Israyeli ayamaNazaretha, kwakuyibandla lamaNazaretha. Ibona-ke lobu bukhosi obusekuphakameni, ibona lobu bukhosi obukushembe, ibona lobu bukhosi benkosi ilanga. So ingakho isikhathi esiningi ingane zenkosi ilanga kuthiwa amakhosana. Nakube mhlambe kungeyilona igama phela inkosana akiwo wonke umuntu oba inkosana, kodwa inkosana kube yilowo mntwana wenkosi olungiselelwe ukuthatha isihlalo emva kwayise. Uyena oba inkosana. Noma ngabe ungokuqala noma ngabe ungwesibili noma singaki, kodwa inkosana ibekwe uyise ayizalwa. Nakube kuye kulindeleke ngokwabantu ukuthi kube umntwana omdala, kodwa inkosana kuyilungelo likayise ukuthi ayibekele inkosana, ayigcobele inkosana uma uyise inkosi. Ngoba ukwazi uba inkosana uma ngabe uyihle ngeyona inkosi, ngoba ukuthi inkosana kusho ukuthi uyinkosi encane, is a ruler in waiting. So okuwukuthi uma ngabe ungeyona inkosana, ngoba khona inkosana, khona izibulo, khona indlalifa, khona inkosana. Labo bantu laba kungenzeka kungabe umuntu oyedwa, futhi kungenzeka kube umuntu oyedwa. Kodwa futhi kungenzeka ngabe umuntu oyedwa mangabe uyise engakwenzanga kanjalo. Izibulo is given umuntu omdala ozebule ngaye, ngaba intombazana noma ngabe umfana. Indlalifa uyise uyayikhethela, ngoba kungenzeka ukuthi izibulo alikho competent ekutheni lingaba indlalifa. Mhlambe umuntu ohlulwa utshwala, noma umuntu odla idakamizwa, noma umuntu ongaphilile kahle emqondweni, noma nje umuntu ongeke wakwazi ukusala ephatha ifa likayise uma uyise ngasekho. So ke ngakho umnumzane eyikhethela ukuthi cha, eyami indlalifa kuzoba sibani bani. Bese kuthi isihlalo sobukhosi maye inkosi kuzobe sika sibani bani.
nakhona esebenzisa-ke inqubo ayisebenzisayo. Ingakho kubuye kuthiwa inkosana, ngoba inkosi izala inkosi. Ngeke kube inkosana ungazalwa inkosi. So-ke sengisho ukuthi-ke ubukhosi lobu bukaShembe bubukhosi basezulwini, bubukhosi basemandulo obabukhona, bubukhosi besihlalo sikaDavide. Ingakho imvamisa-ke uthola kuthiwa inkosi yamakhosi, ngoba kuyibo ubukhosi basemhlabeni. Wonke amakhosi asemhlabeni kufanele akhuleke kuye. Amakhosi asemhlabeni kufanele akhuleke kuye ngoba uyinkosi yasezulwini. So-ke ingakho kuye kuthiwa ekuphakameni kunenkosi, noba eMnazaretheni kunenkosi. Akibo bonke abamakhosi. Umuntu kuze abe yinkosi kufanele ukuba uzalwa inkosi. Washo njalo uNkosi iLanga, yathi angikwazi ukuba inkosi ngingazalwa inkosi. So-ke zalwa inkosi kuze ube inkosi. Mangenjalo kusho ukuthi we-interim. Interimu kwaZulu noma kubantu kuye kube khona le ndlu okuthiwa indlu yasekhohlo. Kufike kube khona indlu enkulu, kube khona ikhohlo, kube neqadi. Indlu enkulu indlu yobukhosi, bese kuthi ikhohlwa indlu yamabamba bukhosi. Ukuthi uma ngabe inkosi endlu enkulu isencane kufanele kubanjiswe ikhohlo, ngoba kusuke kwenzelwa into kubanjiswe ikhohlo, ngoba ikhohlo alikwazi ukubuclaim ubukhosi, ngoba luyazi ukuthi ubukhosi abukwazi ukuba sekhohlo. Kanjalo uma kuzobanjiswa iqadi, kuyaziwa ukuthi iqadi liyindlu yobukhosi kwaSalona, ngoba ubukhosi bungangenanga endlu enkulu kufanele buyoba ibeqadi. So-ke uma ungasubambisa iqadi ingagcina ubukhosi bungasabuyelanga endlu enkulu, ngoba naye entitled ukuthi ingaba inkosi. So-ke ingakho ngithi-ke inkosi nala eNazaretheni izalwa inkosi. uDavide wazala uSolomoni, Solomoni wazala indodana yakhe, indodana yakhe yazala indodana yakhe, kanjalo kanjalo. Ubukhosi basezulwini buhlele kanjalo, inkosi ayizalwe inkosi. Nalobube baseNazarethe, inkosi izalwa inkosi. Yebo, ikhonjwa osesihlalweni, kodwa ukhomba kubantwana benkosi, ukuze kungabi nebhidayisekise yenzeke, ubukhosi uthola ukuthi sebuphumile endlini yabo, sebulapha. Kanti lobu bukhosi bukaNkulunkulu bubizelwe ukuthi ubukhosi bukaNkulunkulu, inkosi ayizalwe inkosi. Kodwa inkosi leyo ayibeke oyise, ingayibeki yona. Ayibeke oyise, ingayibeki yona. Noma ayibeke yona akiyo le yobukhosi basezulwini. Ubukhosi bomkhonto lobo, sekubukhosi basesogweni, ngoba bubukhosi bempi. Inkosi ayibeke oyise. Uyise ngayibeka inkosi ngokuthi mhlawumbe atshele ikhohlwa lelo osuke li-intermediary elisuke lizokhulisa inkosi, ukuthi-ke njengoba ngubekile-ke nje, oba njengoba ukhona wena njengekhohlwa, uyothi-ke uma ngabe sekunjani ebese unika nansi indodana yami usibani bani, noma iyazi yona noma ayazi, ngoba kusuka kwenzelwa ukuthi inkosi ayizalwe inkosi, ukuze kuqhubeke kubambelela ubungcwele. Bengizama ukusho lokho-ke bantwana benkosi, ukuthi ubukhosi lobu basekuphakameni nobukhosi bamaNazaretha akibo ubukhosi nje basezweni, kodwa bubukhosi basezulwini, bubukhosi bombuso wasezulwini osemhlabeni. Ungaba khona umbuso wezwe, kodwa bese kuba khona umbuso wasezulwini osemhlabeni, phakathi komhlaba, phakathi kwabantu. Lo mbuso ozowangamele ngisho amakhosi omhlaba asuka khona, wengamele, ngoba wonke umuntu egcineni kufanele ahambe emhlabeni aye ezulwini kubo kwakhe. Mayefika ezulwini yobe engaseyinkosi, yobe sewumuntu owehlulelwayo njengawonke umuntu. Ingakho kufanele kube khona-ke inkosi yasezulwini emhlabeni,
ukuze inqe ikwazi ukuyinqanda nayo lasemhlabeni itshethe uNkulunkulu akakuthandi lokho okwenzayo. uNkulunkulu akakufuni lokho okwenzayo ngoba kunje. Yilokho-ke bantwana benkosi bengithi namhlanje angosherisha ukuthi kungani uShembe ebizwa ngenkosi yasekuphakameni noma ebizwa ngenkosi yamaNazaretha. Ave kuwukuthi mhlampe ingoba kunjani kodwa ingoba ubukhosi basezulwini. Inkosi ibusiseni ekuzwini.